ubimubwire ko se yahwereye mpereza hano kugura se yahwereye icyo igisoda cy'umuvumo umwana muzehe yagurishije utuntu twe twose akatwimaraho ngo ari kwesikoroka muzehe ngo muzehe ngo ari kumwishyurira ishuri ukira ku byangombwa by'abandi n'urumogi rwinshi amaze kuruhaga ntagire disipurine mu mupaka. Icyo gisirikare cyanyu kitagira training sinzi ko aricyo azashobora, ngira ngo umunsi umwe azatumura urumogi yamaye pupera amasasu yo mu mutwe. Gukora ibyo bintu mbikorera uwo mwana kuko uwo mwana ni umuyindisipurine n'intera hamwe ihagarariye izindi. Hari n'igihe njya mbona babeshyira muzehe atashobora kuba yarabyaye iyo ntera hano. Ngewe ku bwanjye bitewe n'urupfu uwo mwana yishe muzehe, bitewe n'umubabaro uwo mwana yahaye muzehe, yabaga nk'akazarendo kakitomba keshe kagahita kamunsaturira umutwe ngewe tiktak. Kandi ayo manyanga mwirirwa mukorera aho ngaho mufata abana batakoze training bakabahereza teni, umunsi uzaba umwe ntuzaba ibiri. Kwandi icyo ni igisirikare cyitwa ngo iki cy'amabyi cy'umwanda bagiye bavuga Kagara. Ngewe ndakagara official. Abana banyu baryamye mu ngo zanyu bari kwiga, aba bandi nibo bari bwinjiza igisirikare. Man nangaga Abanyamurenga ariko noneho nabikubye. Uwiteka Nyiringabo azambabare sinzagire naho nongera gura n'umunyamurenge mu buzima bwanjye. Hasoni abagabo b'Abanyamurenge batagira umutima bahaza amagara yabo bari gufata igifu kitazi naho bakandira imbunda bakagiha imbunda bakagihatena. Yes, ndagusuhuje kwifurije igitondo ciza wibuke ndetse n'amugorobye kwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye. Amahoro y'Imana akomeze abana nawe muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije abanyamurenge bose ku isi ukuye mu Tugara, turamukije abanyamasisi, turamukije abanyarwanda ukuyemo ibifabagane byabo cyangwa se inyangarwanda zabo. Turamukije abantu bari ruguru mu bibanza by'abasekuruza amatongo yabase aho muherereye hose. Imana ikomeze bishimye kandi Imana ikomeze ibarinde. Turamukije umuryango wa M23 AFC turwaneho aho muherereye hose. Imana ikomeze ibarinde kandi ikomeze ibishimire. Turamukije uyo ko subscribe kuri Neza Live TV, uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi wese mo neza cyane kuza kwifatanya natwe muri uyu muryango mugari wacu bivuga butumwa. Imana ikomeze kurinde kandi Imana ikomeze kwishimire. Ko ndumva ngiye kwira kagahoma mwihanganirijwe uko riza rimeze mu ryakirukwa. Turamukije Abanyafrika, Abanyaziya, Abanyaburayi aho muherereye hose. Imana ikomeze bishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Ngira ngo dutanze mpore ku bantu babuze ababo cyangwa se abantu bari mu bihe bigoye bikomeye. Mwihangane, Imana ibaheze kuzakira ihumure ritangwa n'Imana ribagereho. Nuko ari amakuru nje kuvuga y'umukobwa rero n'umudamu Fanny. Ari amakuru yiwe ejo narayumvishije kenera kumenya source yayo, ndayimenya kenera kumenya impamvu iriya audio ya Fanny ukuri guhari. Ko nabonye bamwe bavuga ngo siwe abandi ngo niwe. Ukuri guhari ari amajwi na ya Fanny 100% ndabihamya nayiwe. Ta editing wakoraho kugira ngo ijwi ngo rize ari ryanje atari ryanje. Bashobora gukora editing y'ifoto wenda ukampara bikabakoresha umutwe wanje ariko igihimba atari canje, ariko ijwi nta editing y'ijwi baho ku buryo umuntu yo kwamaza ari njebo wanyawe uzamva nyine harimo akantu kenda gusa nashaka katari njebo. Ariko ukuri guhari ari amajwi na ya Fanny 100%. CEO wa Ineza Live TV arabyanzuye ku mugaragaro ko ari amajwi arayiwe kandi njewe ntifatarikanyije n'abavuga ko atarayiwe. Amajwi nayiwe ariko kuba arayiwe impamvu yabyo ni ngiyi. No kuvuga ngo ari amajwi ya Fanny amaze umwaka urenga biri yabivuze. Nubwo yakoraga ikiganiro kinyamakuru kimwe cyo mu baturanyi cyo mu Rwanda, nibwo yakoragaho interview. Mwage mubona ngira ngo aka video bagiye bahuza n'ayo majwi, ariko ari ibintu biri bitandukanye. Amajwi arukwayo na video bari guplayinga ntabwo ari amajwi turi kumva ari yavugiye muri video. No kuvuga ngo uriya mwana w'umukobwa umunsi aje gukora ikiganiro hariya
biri kuvuga ko yari ari muri situation itameze neza, harimo akantu ko kubabara yari afite, bijyanye wenda n'ibindi bindi ku ruhande umuntu atojamo cyane by'imiryango, reka tubivuge gutyo kubera ko nawe yabyivugiye ko yari afite agahinda. Ariya makuru muri kumva ari gusirikira ubu nyine cyangwa se guhera ejo, ni amakuru amaze umwaka urenga, ariko reka twibaze nk'abantu bakuru cyangwa se nk'abantu bafite ubwenge, nk'abantu batekereza. Fanny murabizi ko yarazamutse ruguru, asezera ku mugaragaro ko agiye ruguru mu gikorwa cyo gufasha imfubyi n'abapfakazi, mu magambo yonyine yivugiye, kandi ngira ngo mwagiye mubona atwereka ngeze kuri Kirungwa, ese ni kuri Kirungwa, ngeze kuri Kirungwa, ngeze ku Ndondo, agenda atwereka ahageze. Gahunda yamukuye aho yari atuye cyangwa se aho yari abarizwa, ni urukundo rwo kuja gufasha imfubyi n'abapfakazi, nibyo byamujanye. Ariko reka ibyo ngibyo reka tubanze tureke kubigeraho, tureke kwihuta cyane. Kubera iki ano makuru atari meza yavuzwe na Fanny umwaka ushize bari kuyagarura yarenze mu misozi? Nabonye hari ibinyamakuru byinshi byagiye byandika byo kubesha, ubu tuvugana ngo arafunze, ngo ari mu maboko atarayiwe. Hoya, kubera iki iriya nkuru yavuzwe ico gihe ihaye igaruka ubu nyine yagiye mu bikorwa byiza? Ako kantu nange mukibaza, kubera ko amakuru nk'aya ngaya yo kumukubita hasi cyangwa se yo kumwica mu mitwe no mu mitima y'abamukunda biwe, kubera iki ayo makuru ahagaruka ubu nyine tuzi neza ko yarenze? Fanny yavuze ko nanga abanyamurenge, sinifuza no kuzahura nabo. Kubera iki yagiye mu banyamurenge uyu munsi, aya makuru y'umwaka ushize akaba bahagaruka ubu nyine? Impamvu ni nta yindi, iyi propaganda cyangwa se icengeramatware yaje imuvugwaho ni ukugira ngo bamwangishe abagiye gufasha ndetse n'ibikorwa agiyemo mu misozi miremire yacu. Ukuri guhari, Fanny Sakagara habe na buke. Biriya bintu gusa icyo twomunengaho nuko iyo ubabaye wenda kuja kuri kamera gusubizanya n'umuntu cyangwa se kuvuga imvamutima yawe. Reka mbabwire, ibibazo byo mu rugo rwawe uzi ubisiga mu nzu, usohoka umuryango uramutse umuturanyi wawe useka, tukaza ufata umujinya wawe ngo uture ku muturanyi ngo kubera ko amazi imiryango yanyu yegeranye. Biriya ni amakosa yakoze twamushinja cyangwa se twamunenga, ariko iriya video imaze umwaka, ntabwo ari video y'ejo, si video y'uyu mwaka wa 2026. Iriya video ni ya 2025, kandi bikanavuga ko ari mu ntangiriro ubwo yakoraga ikinyamakuru kuri yacana mwabonye. Ariko ngo ariya magambo akaba yaravugiye ku ruhande, umunyamakuru utari umwana mwiza na bukeya aramurikodinga, ahitamo amajwi yo kuyata hanze. Ariko Fanny nta ruhare yagizemo gutari amajwi hanze cyangwa se kuja kuri social media ngo bavuge biriya. Umuntu arakosa, ariko cyane cyane ikintu muzamwirinda, muzonirinda bakunzi bacu, bwoko bwacu, timukaza muja kuri kamera mwarakaye, timukaza muja kuri kamera mufite ibibazo byo mu ngo zanyu. Habe na kiriya abantu baza bakavuga ibibazo byo mu ngo byabo, jewe nza mbigaya ku giti canje, nza mbigaya kandi nza mbinenga. Icyo nsigaranye mpanibaza, nawe usigaranye hawe wibaza, kubera ko amajwi ya Fanny ari gusakuza ubu nyine yarenze ruguru. Why? No kubera iki? Reka dutekereza cyane kandi tunagaruke. Muribuka ubushize ubwo aba M23 ari mu kazi, muribuka ko haje amavideo menshi hanze y'urukozasoni menshi, bikaza kuvuga ko ari abanyatugara amavideo bariko bata hanze, akemera agashobora kugira ngo video y'umuntu uzwije hanze aba YouTubers bahugire muri ibyo bintu, be kuvuga amakuru y'ibyaha imbere iwacu. Twese tubihugiramo, tuvuga abantu tugira gute, bamwe barasarara, abandi banduranya n'abandi, ariko inkomoko yabyo ari abanyatugara. Ubu rero tuvugana, amajwi menshi ya Fanny murasanga ku mbuga z'abanga ubwoko, z'abanyatugara. Ukibaza ikintu cyabaye umwaka ushize kubera iki kigarutse ubu nyine.
ako kantu mugatekerezaho mukibazeho, mureke ko mufata umwana w'umukobwa Fanny, ko namwe umwana w'umukobwa kandi n'umudamu urambaye cyo ngico, ariko nta kibazo, mureke ko mufata Fanny mutera amabuye tiyacika amaberi, taco yakoze kibi cyo tuma tumutera amabuye, kuvuga ngo ndidekaraye jewe ngo ubu nyine nanze abanyamurenge, imbwa z'abagabo b'abanyamurenge, amagambo nkari ya mabi yagiye akoresha. Rero Pluto yagiye akoreshwa ico gihe bivugwa ko ari umujinya yari afite, ari navyo mpamba bwira muzambwirinda kuja kuri za kamera mufite ibibazo mu ngo zanyu, muzambwirinda kuja kuri za kamera mufitanye n'abantu ibibazo mugiye kubasubiza. Reka mbabwire ico wavuze ubabaye uzucicuza, kandi ico wavuze wishimye uzucicuza. Tekereza ico ugiye kuvuga gifite ingaruka imeze ite, gifitemo ihe nyungu cyangwa se kizamzarira uwe musaruro. N'abanyatugara bari mu bantu bishimye cyane, bishimira amajwi, bamwe ngo fanura kaza neza, abandi bla bla bla, ariko kuri guhari Fanny yazamutse ruguru. Nubwo mutabuzumvaga muri benshi bagiye bamutuka, bagiye bamushima, bagiye bamuvuga neza, bagiye bamuvuga nabi, byose bigenda bikora gutya, ariko kuri guhari Fanny biriya yabivuze umwaka ushize, marike kubeshwa, ntabwo ari amakuru avuzwe ubu nyine. Fanny sintekereza ko yoja imurenge ngo havugire biriya bintu, kandi tafungwa tafunzwe n'umurwanashaka, ni idukazi, nitwirwaneho. Yego amagambo mabi yavuzwe ico gihe, mwibaza nange impamvu hagaruka ubu nyine, mubyibaze hanyuma mwiheze igisubizo mwenyine. Abanyatugara bahabayagarura kugira ngo bamugonganishe naho yagiye gukora ibikorwa byiza byamukuyeho yari atuye. Ayo makuru twumvaga natwe ubwacu twoyashiraho umuco, twogira ico tuyavugaho kugira ngo mureke gukomeza kubeshwa. Nimba hari ikintu cambere cihutisha amakuru nakanwa, communication cyane nabonye intumwa Paul Gitwaza avuga ngo abanyamurenge bari mu bantu kwisi bihutisha amakuru mu buryo bwo kuyavuga, kandi ngo kizakwereka ko babikora gutyo. Bamwe bakavuga ibyo batazi ngo twabyumvishije, twabibwiwe, abandi bakavuga gusa ngo kubera ko naka nawe yabivuze. Fanny ni umurwanashaka, Fanny ni idubukazi, itabwa ari akagara, aba yari akagara. Simpamya ko yoja ruguru muri biriya bikorwa by'ubugwaneza, ariko kuri guhari ari amajwi muhamwumva n'iby'umwaka wo hirya, si ibintu bisha. Mugende muzamushishoza, kandi mugende namwe mwige kuvuga izi social media, mumenye ico muzivugiraho, mumenye n'ico mutazivugiraho. Surtout amagambo mabi ku bwoko, biriya bintu ni bibi cyane. Mugende mubireke, muzamutekereza ico mugiye kuvuga, upanga ico mugiye gukora, mwirinda ingaruka zacu, kubera ko kuja kuri kamera ugatuka ubwoko ni ikintu kibi kandi ni ikintu gikomeye. Uja kuri kamera ukantuka jewe utakibazo, no twamenye ko tubidiringa nje nawe, ariko ugenda ugatuka community. Nimba mvuze nabi namaze ko ndahungiza naje gafite itotse community ukayituka, ni ikintu kiba ari cyo kwitonderwa. Nuko twatuje gushiraho umuco kubera bimuvugwaho ko adafunze kandi atari akagara, ari umurwanashaka, ari idubukazi, kandi muzi n'ibikorwa yagiyemo by'urukundo. Kuba rero mutari kumufasha kuri telefone irarugura amarezo, murabizi si ibintu biba byoroshe. Kimwe n'inama mushasha usanga umutari ku murongo 24 hours, umuriro gushirana iriya gucaginga bikagugora, kandi tibivuze ngo ntiyari umuriro urahari gucaginga bikabibazo. Ariko kuri guhari ari amakuru simasha nayo mwaka ushize, nico twatuje kubabwira, niyo nkuru twatuje kunyomoza, niyo nkuru twatuje kubasangiza. Reka tubabwire ngo muzo mushishoza bakunzi bacu, mwumve ibyo tubaheza, mwumve ibyo tubagaburira,
maze mumenya kwa kundi ko kurya amafi utazufata ifi ngo urikanje ngo urimire uzukuramo ishuru ugata ugakora mo akanyifu karya. Kandi turababwira ngo mugenda mukora subscribe kuri channel y'umumama witwa ngo ni Bigeyo SPTV mu Bufaransa, uzushaka ibisimba byiza, uzukora ibiganiro by'umuco wa ruguru, mugenda mukandireho sub. Nakoze rero kubana natwe katubwira ngo amahoro umutima n'amafaranga y'imikofi. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.